Čovječe! Klizanje na čarapama! Bići se! Tobi! Big Spas, ti hvataš! Nemamo baš vremena za igre i zabavu. Mame i tate... Nema cijeli vikend, čovječi. Imamo 48 sati samo za zabavu i igre. A što je ovo? Popis naših dužnosti. Ej! Pa nije bit života obavljanje poslova s popisa. Moraš se malo opustiti, improvizirati. Ej, kukice! Nema veze, ostaće više za mene. Tko je za zabavu na suncu? Napuniti bazen, obavljeno. Odlična ideja. Sređuješ bazen za našu veliku vikend zabavu? Jessica, Lukas? Pa, Tobi, zna li Niki išta o... Tulumu uz bazen? Tobi, nema nikakvog tuluma. Zašto ne? Zato što... Pogledajte ovo. Najčudniji od svih događaja zbio se na farmi kukuruza u Venture Fallsu, gdje se kukuruz... Ovo je grozno! Lukas? Živući kukuruz pretvoren u kokice, to je tragedija! To je kukuruz! To i jest čudno. Što bi moglo izazvati tako što? Magično isparavanje, sulfatna eksplozija! Hazel! Prestani nam se ovako prikradati! Gušter koji govori, to je cool. Gušter koji se prikrada, naporno. Pokušavam vam pomoći. Je li moja krivica što je Gorm u problemima? Problemi na Gormu znače probleme i u Venture Fallsu. Utrkujmo se do hrama elemenata! Veži se! Što? Tobi, čekajte me! Ej! Tobi, taj zadatak nije na popisu. Pa dodaj ga onda na dno popisa, spašavanje Gorma. Već stoljećima tajanstveno pleme zemlje čuva čarobnu moć. Ta moć je sulfatna stijena, a ona je sada ukradena, što je uzrokovalo kaos u Gormu i te čudnovate sulfatne eksplozije u vašoj dimenziji. Vaš zadatak? Pronađite ovu sulfatnu stijenu i donesite ju natrag zemljanom plemenu Gormita. Pronto! Oči života! Zraka! Vode! Zemlje! Šume! Otkrite nam čuvara i dajte mu vlast! A čuvar je... šuma! To si ti, mali? Halo? Ja sam onaj koji je proučavao knjige. Baš loše, jako tužno. Sretno, ljudi! Lukas vam čuva leđa! Pogoda! A sad, slušajte. Prema knjizi putovanja trebali biste biti okruženi šiljastim vrhovima stjenovite zemlje. Što vidite? Odbor za doček. Znaš, da sam ja čuvar, do sada bi već imali moći. Bla, bla, bla. Odmah ću srediti vaše vitalne moći. A što sad? Pripremite se za napad moćnog čelika. Lukas! Nivo postignut! Vitalne moći svih stvorenja pretvorite nas u gospodare prirode odmah! Čarobne moći mora! Superiorna moć stijene! Apsolutna moć vjetrova! 1
sunce vjetra. Platit ćeš jer si ukrala naš kamen. Platiti za što? Što? Brže! Brže! Idemo! Ha, žao mi je, ljudi. Mi smo na istoj strani. Čekaj, oni znaju za naklon časti. Ovdje piše da je naklon čast i poštovana gesta časti zemaljskih gormita stjenovite zemlje. Ali kako si? Da si dobro proučio knjige kao ja i ti bi to znao. Dakle ti bi se igrao super štrebera. Pik spas, loviš. Mi smo pleme stjenovite zemlje. Naši ljudi žive pored ove rijeke već stoljećima. Hvala, ali nisam gladan. Prvi put to čujem. Možda s preljevom od Čak čokolade? ni s preljevom. Blah. Ovdje smo čuvali naš sveti sulfatni kamen godinama. Grijao je rijeku i donosio plodnost našoj zemlji. Sve dok ga jedači lave nisu ukrali. Jedači lave? Misliš vulkanski gormiti? Iskoristili su svoje moći lave kako bi pretvorili naš dragocjeni kamen u grozno oružje. Vodili smo mnoge bitke s tim lopovima, lavorom i vrištećim čuvarom, ali nismo se mogli suprotstaviti moćima sulfatnog kamena. Moć koja preuzrokovala eksploziju u dimenzionalnom tkanju koje su onda odjeknule u kukuruznim poljima. Jadni nezaštićeni kukuruz. To je kukuruz! Pa gdje su sada jedači lave? Evo ga opet! Vratili smo se da dovršimo posao! Ljudi, uočio sam čudan energetski unos u vašoj blizini. Možda se radi o sulfatnoj stijeni. Možda malo kasniš s vijestima. Oprosti, prijatelju. Pripremite se za napajanje. Kada jednom uklonim pleme blatnih kupača, tada će sulfatna stijena postati samo moja! Čekaj, stani malo. Vitalne moći naših stvorenja, pretvorite nas u gospodare prirode, sad! Čarobne moći mora! Superiorna moć stijene! Apsolutna moć vjetrova! Onda, gdje smo stali? Jessica! Imam te! Apsolutna moć vjetrova! Dobro obavljeno, Jessica. Ne zahvaljuj meni, zahvali Lukasu. Wow! A tko vam čuva leđa? Ovoga puta nećete pobjeći! Ne bojite se vode, zar ne?
Nestali su. Ljudi, trebam vas doma brzo. Imamo situaciju. Zar ćete nas sada napustiti? Jedači lave su još uvijek slobodni. Ne brini, vratit ćemo se. Kunemo se na oči života. Magična energija Gorma! Pa, čemu panika? Mala lasica je ovdje. Paula Pinkney? Pa zašto je nisi otvorio? Kuća je tvoja. Ti je se riješi. O, hej Paula, što je? Zanima me što vi to izvodite. Mi? Ništa, samo onako, znaš, nas 4 se družimo. Točno, samo se družimo, kao i uvijek. Zašto? Zato što ste onak poplavili cijelo susjedstvo. Bazen! Ovako ste istodobno napunili bazen. I zalili travu. I oprali dvorište. Pa idemo je onda konačno zatvoriti. Ne! Oh, super. Ovo je katastrofa. Naše moći ne djeluju u Venture Fallsu. Što ćemo sad? Ma daj, smiri se. Mama i tata su na putu. Imat ćemo dovoljno vremena da sve ovo... Alo? O, Bog, kako je na putu? Aha. Okej, puca. Mama i tata su stigli. Odlaze iz hotela. Vraćaju se ranije. Večeras! Nadrapali smo. Hej, ako smo uspjeli srediti 2 zločesta vulkanska gormita, valjda možemo savladati i jedno čišćenje kuće. O čemu ti pričaš? Ovo izgleda super. Nisam mislila na kuću. Slomila sam nokat. Zar nam nije dosta vode za jedan dan? Strašno! A još ne znate ni... Dakle, oluja je dimenzionalni rascijep između Venture Fallsa i Gorma? Loša situacija u Gormu ima loš utjecaj i na vašu dimenziju. Gotovo sam siguran da je sulfatna stijena uzrok svemu ovom. Točno, vulkanski gormiti spremaju nešto veliko. Dečki, ovo više nisu olujni oblaci nad našim gradom. Ovo je stjenovita zemlja. I pogledajte. Ne možemo samo stajati dok naši frendovi gube dom. Napunio sam oči, a vi iskoristite moć. Sredimo to. Hej, čekajte mene! Nema pomoći! Maknimo se! Vratili ste se. Mi ih preuzimamo. Ti dobiješ kupanje, a ja dizanje stijene. Mislim da se to zove timski rad. Oprostite, ali kakvo je ovo mjesto? Vrh tajni. Lukas? Već sam na polici sa zemljopisom.
Vrh tajni. Evo ga! Najviši vrh u stjenovitoj zemlji. Uh-oh. Što ti to znači, oh-oh? Ovdje piše da je vrh tajni... Magična točka spajanja. Što je magična točka spajanja? Mjesto gdje super nabijena sulfatna eksplozija otvara ogromnu dimenzijsku pukotinu prema Venture Fallsu. Ovdje piše da se nešto takvo posljednji put dogodilo prije 600 godina. Što se onda dogodilo? Reći ću ti, cijeli jedan grad nestao je s lica zemlje, to se dogodilo. Budite tiho. Gore je nego što sam mislio. Čak i ako se uspijete dočepati stijene, kako ćete izbjeći ove Usijanoviće? Ali ne možemo samo stajati ovdje dok našem gradu prijeti uništenje. A što bismo trebali učiniti? Improvizirajmo. Žao mi je što vas ometam. Je li tko raspoložen za dobacivanje? Prekidam li ja tvoje megalomanične rituale? Ne, mislim da ne. Držte ih! Imam ideju. Sumpor potencira kamenu sulfitu, a on dolazi iz zemlje, zar ne? Onda? To znači da možemo koristiti zemlju kako bismo spriječili da kamen postane moćniji. Mogli bismo iskoristiti tebe. Nema šanse, niko ne može. Možda upravo zbog toga nisam postao čuvar. Nema šanse da prođe pored ovih usijanih glava. Hej, Rezel, zbilja imam plan. Vidiš, Dobi već radi svoj dio. On odvlači pažnju. Koja zabava! Odjednom sam postao totalna faca. Uskoro će moć kamena biti oslobođena. I imena Lavor bojat će se svi u cijelom svemiru, koji će biti samo moj. A ti ne možeš ništa učiniti da me zaustaviš. Možda ne mogu ja sam, ali ja nisam sam. Zaista nije pošteno na svim razinama. Nick, jesi li dobro? Ovo je bilo super! Bravo, mali! Razgovaraj sa mnom, reci nešto. Pikspas, ti loviš. Vaši smo dužnici, Super Gorbiti. Vi ste istinski heroji. To uistinu jesu. Nisu spasili samo Gorm, već i svoj grad od sigurnog uništenja. Onda hajde, pridružite nam se u slavlju s Blatnom juhom. Ma, to bi bilo slasno, ali imamo cijelu listu kućanskih poslova za obaviti. Gospodine i gospođo Trip, stigli ste ranije. Je li to zbog bazena? Postoji li nešto što nam želite reći? Spasili smo Venture Falls od invazije zlih vulkanskih čudovišta. Poplavili ste čitavo susjedstvo zbog zabave na bazenu. Sada prije nego što se dogovorimo koliko ste dugo kažnjeni, donio sam vam nešto s našeg puta. Torta od čokoladnog blata.
Ah.